kwonongera kole mwene yakole ensile ikulu mwene buyinza twena tulina omusizanga kodi tozirabulamu oli mu lwambidi tumwesiga tuwanguzenga tumugemye buli kyalema n'oyo asobola oyo baba waife Katonda asobola omunoonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola omunoonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola omunoonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola omunoonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola omunoonya n'omunyweza owangula nze baba ndi wano mu maiso gompanike emikono gyange okusinza kale bambi omulungi ali kwa Y Media buli wombona na microphone buterevu tegera butegera nti ndidi era ngeriyo kyendese bambi mwe bali kubakunga mutwagira abayaka bakali kusubscribinga tusaba mujye omaiso no kusubscribinga like and share our videos ndi Yazid Yolisigira owaife buside mu bikado tentisa bambi kukoba eyo yenvuira mvira busede mu bikado obita ni mugaduma ele biduma babitolawo bikado byerere eyo no ifere mu masokolo tutuli bulungi neka ayenze ndidi nti awali katonda eda kutugemerako atuda kwetereza kuba nakuba mu mbozi yange nti my story must change mbozi yange lino okuchuka abina yagana waka tiyali nsobi yabazaire tidi byabaliku so nze nino okola ino mboneke nga nkyusobula mu bwange bambi ngawe muri kumbona nkyalire kuku omwami ono bamweta Hajj SWAIBU bambi ojasi omusado ono embozi ye yabye wuno ojasi yoli kubona ano nga wali kujja okutukobera yavuira mu mbeere etali nungi kati bali bulungi mu byesente bali bavu olw'embeere yaliwo ojasi okusoma kwe ati kwali kwangu era kyamuwaliriza bambi okutandika okukola ng'akaali mwana muto kuba tuwali school fees ebiseera ebindi yali no wa dadawe kuba nti muzeeyi bamala obuulyawo yabulamuku olw'ensonga y'ebyefuze yaliwo so okusoma kwe tukwali kwangu wabula waire embeera yali etyo ojasi SWAIBU n'omuntu buti ayogerebwako mu bitundu ebyebusoga ne Uganda okutwaliza awalala era nga ali ku bantu busaawe eno oboolyawo ayina success story embozi ye bambi buli muntu ayinda kugitegeera weri ali mu mbeera ey'ekinaku wabula kyewunisa nti ate yaje yafuna sente era nga n'abantu aboogerebwako ku abali kuko ne sente mu bitundu ebyebusoga so nga Y Media ndidi wano bambi twayeko naye atukobere mu mbeera ey'obwavu n'okutoba kuyabitamu yakola ati okufuna sente n'okubaako ku obulungi bangi tufune ebizibu eyo walowooza oti ensi ekomye wabula oba oli awo esobola okubanga katonda aba ali kugezesa so leero nkyalire mu kono eyabita mu mbeera eyo ey'obutaki kuba yasulanku nga taliire school fees dalima atukobere yakikola atya okutuuka nti saani gye buli eno bamwogerako ku nti alina sente ekigambo kye bakozesa nti mugaiga tenda kukikozesa ayera mugaiga so ndide wano twayeko kuni Hajj tusangira okubona ku Y Media ninze Yazid Yolisigira nga wenkobye ndi wabusede webikado nayanza sebo mwami Yazid Yolisigira okuva yawali busede webikado kwanza nakangiye kuyojasi sebo nsanga ireno era ntwala omukisaze nakubaka nti ababone ba Y Media bana Yazid abayo n'ebigambo birungi byere kuboneka nti ali semit majja abantu n'okulaga abantu basinga ifa otuvuire gala otufuka abantu mbanga tulo okutubona byabigambe gwabitufu byerere oja SWAIBU musada munako omulungi omuntu wa wansi yabwere gala era yasanku nena ko ibiresa tulisinga ngataidana ali akindi kye kinayirako ayi ulekisa kya katonda sobere okuba munsi tuliwo ayembe atebaire nungi nabwe ye walanga bochikobi Hajj oja kutokobera ezira wala batukati wala magombe so Hajj ono mukyalire Hajj aliko kuna akasente wabule kyewunisa ekiriwe ekyendawulo talinga bagaiga baine ayamba ine sente adirekula mbona ayambye ino group sedendawulo mu bitundu ebyebusoga ayamba abataki ayamba emisigiti ayamba amakanisa newunya
omutima guno ogw'okuyamba tibwe yalina sente nti adigaba ono lwaki aba ni sente ate yayamba abantu oboolyawo kyava waka mwene embeera eyakuliramu so bityo ensonga edidesi wano ningino basebo ne banyabo aye kirungi musoga akali tuisenswa toita nakasana Haji ero ndi mulina kisimbe kya YY Media Haji nendo tukobera kuwenawo iwe aidotia oba okuba eno ayiganga neyanziza era abone ba YY Media Hajji Ojasi ndiganga kuba nzalibwa iganga era nakuba abantu ndi mu Greater iganga yali nene kuvaira neira tiali district ntono iganga erikude mu district edaso kandoso okuyetingibwa bisere ebyebera byefe bitaliwo so nze nazalibwa mu iganga era ndi mu iganga wewawo nti eyali iganga eremba kupati eri yokunsala esembe yeno yokumadi nifo twali kumpi nenande eyo jebete namayingo namayingo ya iganga yava ku bugiri yava ku namayingo nakawa nti be nzenga banazalibwa mu iganga ate ebisera ebisinga nti oba kumpi ne town ere mikisa disigadi kolaki diba mingi muku so nakawa nti benze kansigale mu iganga yene regional integral obulungi nokusembera mu town wano okumpi so ndi mu Greater iganga we now tukitegera mu Greater iganga era ngaba mu iganga municipality oba iganga municipal council Haji tukobere embira ye ebairetia nadero kuva mu buto embira wakati tukobere ku kifani kyali kitya eka yali obugaiga buno bwetubono ba abantu baboneyo obugaiga ebisere ebisinga ekebugaiga bwali obw'emitima aye twali baavu abalungi era tuli baavu abalungi kube waka amazima gene fe twakolanga mukisa ogamba n'oli ekiwulo kyala okuba alhamdulillah olise babiremye munwa obuji mwakasibira nakwaba nga lujire nga n'okufuna ekitabo kujja kusoma akati mfuna ekitabo mukasa yake twasomeranga bitabo babisalangamu nga niche basazemo kuba ndo sokwa n'obutabo bubiri obusatu nga bona kizibu olwisi wajya mwine yakuwa ku bityo embere je muri kubona ekino ipankinde basigire cyali wifi twali walungi ino era ti walungi ino ayi wakuba ne kisacha katonda so yofuna kubona kantu gola ku bantu ayi ngati nifa bali obulungi twali bubi ino nga n'okuli ekyemisana okisabira katonda era olwisi nga oba Mungu takutaasisa bulungi oso no kuzibya ido kai wana kubuji no ofuna fenene no buji jaba kibulo nga kibadu nakulokozeki liweire twali bana kubalungi ya tuli bana kubalungi Chwa Haji wali yakuwene chikomando ekyo nga nicho nokukyetusa kuba kufuna ku chikomando wife eyo twalinga yona nakulira namayingo mu ka center wali wakatale ngera abantu baidanga n'obugali bana abatunde ngo yabe beto tebe migugu mu kasera kano nga baida na ata wakagali ojja kwati muna bantu abavire mu kyale wati muna ona pakagali njenku nakizeku yakakuwa wajja mu kibali wanazaku yakuwe 10 onazo bugali nga mukaga wafuna olukaga aluna ko bali weire memali wasobola kujja kulya ku kikomanda ate kikomanda kire wenka kamwite munida tuje ku kikomando oto lwise ne denkumye enuso bisatu lukaga lofunie wakomengeza ngo oguze akawunga ogole wakamuje mukole kimuje muleni baino ndoze mvera ne kikomanda kina kyali kyabenga tikitukana kyona ngasa kuchetusa Bambi tukaja n'emboozi ya Haji Ojasi Haji ndo tukobere kuku deni okusoma ko kwali kutya oli tukobera embeera tiyali nungi yali yabwavu eka nga nemererema deni okusoma deni byali bitya okusoma kwona tinoko kwali ndikwali kulambulu kupengera ko mukuso kandi mukasa twasomera mu ngane kitabo Luisi nga nokutya amoti utayitofali wati nga bene ne bibina betu yamamu namengo primary yali isomero eri isubi eriensanza libata ku binebinani byebigogo nga mutiyama kujja kusomero jana mabale utayitofali wati amako okuwandika Luisi twalinga nobo ba Biden tutuka mu kyokusatu kyokuna kati butabo nga bwakusalirira so obitabo ensoma eto yali efanana eje tuvira eje tubise Mungu ya asasira namengo je namalira emukisagwa abawo nti UP yaida yatwagana mu kusoma ngere kusoma kwali kulemye mu tukatemene wakati bati musebe ngabo kusoma ko bwerere twali kumbi otagata amaize myako male 2 twabanga tumaze P7 Haji joli ku school fees buna dali dilemye mkisere ekyo nati amako no mwako mulamba ngati twakwira kusema kubanga sente dilemye luwaja bakugoba wayira kwira wati ama enaje naje kumadie wansi dada akati munati ama mwana wangu okano akaba tukusema ku musebe nacho kusema ko bwerere
yampa mbati ganda Mungu kana alumo kambiro jogula ebitabo sino kusobola okwira ku isomero sebo Mungu yasasira amala P7 ngamali na Mengo primary kutaka ngaba namala P7 na ajamu senior 4 namala senior 4 na ajamu college yeje nabitanye napangire okutoka wendi esebo otwaja direct ku A level namala kuna mwako mulamba nganti yemenga ndi kudema kujogera kati nubona demo mala bisera niwo oli kwelu myashe ndedi zirawo banange baje nabana bananda mu kibina bagolo irenga nza kyakola banko bati kyobo kole kude kyamagezi ikirza kibali kukoba era bansinde kamna ali no kujja mu college ngati ndije mu college directed zirawo waliwo bano bino bya government bya skilling kati no skilling eliwo jyo kole miezi muka hakanze miezi muka gatija kudusa manzi so akati kyobo kole kodi muikiza ganye ninze ngamujagana nkole ki nto wakati bosata boso kutopinga hapo wasoma na jana kole myaka ebiri certificate equivalent to all mean to A level wasoma bicheyo nze nasoma masanalaze na akaluba masanze na amaliza ati niwe nali namba nakola koso badali na mwaka mulala nasoma masanalaze nasoma mechanics we nabikola tomala noja ku university ola malokola koso edo tyaja ku university yaji namba lokola na ati amande katidu kwa mala guno otama myezi mwenda naja kwa advanced certificate malokola advanced nafuna omulimo nali nkola amunero board nakola emyaka ebiri nakwanti no maze kusoza ku percent mbona kwande kaneyongere yaba neyongera yakwande nengere ku diploma so kana ati amamu era mufunanizi bwana afuna muchala na tene kubula mu buyaka so bonavu ulubani malo kwanti nkoze mu kumilimo naje maganjo kali institute nakola diploma yange na bana ati ambe wendi wanera nkaiga kuyongera era mbaire nsomera kudi nonga nkola extractive oil engineering and gas ngani kwenda kuja kola gundi umumpo mukisa zina njingi dinga mafuta gatulu kusimeyo yosebo nenda we now eyo nkutwele yayinze ainene kino kyanga kiri kunankaniyo mbozi eno otandika tia bine byokwesubuza oba akasente okutandika kuyiga akasente okufuna akasente wena otandika otya yesebo okufuna akasente bisere bisinga nali na orientation ya business kuba kyo kyali munze kuba buto bwange nti nakolanga era nga nekosa biri mulimo so nze buli lebo jemba iremu oba nali mu primary nga ndi mukozi ngera njanga kwisomero na mafuta kuchalo ina mayengo kasente awo wenje kanyemeta mafuta gwentunda bweraba kulebe yo nata kuna akasalu nani salu ninga ndi muzibu na mukosala emviri kwimwezera nsinga ndio mutawo ni ganga tu bana antukana so banaba mulimo ogwo kusala emviri naja ku college na malo kusoma course dange da mechanics na gwena masanaze na atandika business era nkoze nga mbere na mu college bwenjabwe bichuba byange bwendira mujebe bichuba byange bwendira so ya masanaze no not even masanalaze kubana kolanga mechanics ate kaidi kama kube nakola kwesi 3 mundi gutia mulala na certificate demo gundi bintu byenda ulo plumbing masanalaze ne mechanics so nga ekiri je maiso ni kyentwala kuba nali ndinte ensi yendi mu yakupangirira ati dya kubanja kwesi bakukino so ngotole ku bino bya masanyalaze bino bino bintu byetukola bino informal sector ebitali bya muntu asomye ino tuwabye nigira mu kwebyo awo wenenzaawo ngabona kantu kuchalo nakubanga kuchapati watukobele kujasi kusala salu kuja kukola mu saluni ngabo yonko byenti ndi expert mu bya saluni nadikolako tina ndala 2-3 namalo kwa saluni dange na saluni erumino na bani saluni na mayingo naba kuna gene kampani ata wakasaluni ngolo ndipangiro bulamu ndi maganjo kali institute ngana kasaluni ngalina so ebyo mbikoze bonavu awo naira lokati maze bya saluni wanamaze college mbaire kumbikado mbaire kumbikado mukamala bikado yibeta jagali ebyo kubente omuyigubo otambula noti na bikola sukali gulu ebyo mbikoze ku naira mukulima mutiere ebibali bana nandi kulima mutiere na avuawo kuba nali nkaneka yima byo mutiere tiere na avuawo naira mu kaidi natane kagula byuma nga so kujamwe na asera abantu mutiere mebali eyo nagula kubimuli mkoze bintu byandawulo naba ko nimuna store ebye bimere mutawo nimuna muyiganga ya Casablanca awo mkoze bintu bitu bokubana kantu kawendi natane kugula kwa masamba agongo ogula watema watika watu alamu muna factory okutunda bityo business ngoze dandawulo nako mpinzi la pichi mpaka kutukana wendi nkoze milimo dandawulo okubana kanti Haji tukobere we nawo mu business dokoze byo tukobere byona okukalukana kose ku kino gawegemya ko ngo muvubuka yena ayine kirubirwa okuba bulungi mu bulamu olowooza Katonda yakwidukirawa
Obolya musungu yandiyese breakthrough into wano Katonda zena yalidukira natandika okubanga ndeeta daida nakanti muje dairayo byonna njatwala okutegeeza abantu nti bisinga kusooka kwekiririzamu nze tiddawo kuba nti Katonda yalidukirira wano aye njakutegeeza nti ubona olategera nti ndi kunzi namala nti Katonda anendako buli kyembaire nkola nga nkikola n'obwagazi bw'ekika kya waigulu era nga buli kyenkola mbona nga mba kuteepo najja kuteepoyirako njiire nga njya nti gradually sijja kuba nti wano wanafunira esente ninze bwombuuza lwafunirawa buli kyembaire nkola nkikola nakipona mu challenges nadiikiriza oluusi najja okuba nga nkiviiremu ate nga nakyo nkifunyemu bwebanige munankumisa lujja okuba nga nviire mu n'omutwalo so njiire ntyo nga negaitaga era nesaa dino nkali mu lugendo nina bwe ndi kujja nkali mu lugendo luba lwene kuba birubiro byange biba bisinga nga muli kulowooza nti mwe muli kumbona. So mu bumpimpi omulimu gwasookera muokola capital yalinga yaimeka yotajja kwerabira natandika na sente diti atuna abavubuka mu mbeera otandika n'obusente awo era ndowooza ne sente nnyina na mitwalo 2 ate dona nga badimpaire buwe mama adimpaire nti muna nali maduuma natunda duuma oyo nafuna dali wanso kanana naenda kujagula mafuta mukera naka mama nti muna nenze kuzaga ati be akana kolina kakumala aye nga nimye duuma namukungwa nafuna sente do mama yakati ndakwongera ku yanongera ku sente butini nafuna mitwalo meka 2 najebusiya nagula ebidomolo nganja nakagali nagula ebidomolo nata amafuta naletanga ku kitundu abwe ntunda ntoba natandika sevo era capital yali wa sente do era aboko na mayingo banda ko budulizi kubo mga igoyo gobeta kabuzi natunanga mafuta maiso gagaidoka n'abandi dina batuka abandi ngamutuza amafuta ntoba natandika navuawo na jampola mpala baka anagula mafuta nalwererawo bwe batuguza nalwera mafuta abo tuleta naba mugaitala gano petro ni parafini twaira mu diesel na petro tutyo ero mulimo nali ngufunye mu esende ngalusi gagwana ko nemesa kusoma naguleka mukisa bungema guto kuguleka baida bangema beta abarevenue batnaga mafuta go nasigala bakanteka kanse tolinge kubitawo byange amafuta nabivwako so malo ogondo ko la sinyafo na je soroti naira still na continue naga soroti sine kana nasigala nga ndi kusobula kawunga twala tagatagula mogo serere twamutwala moroto ngatwala kawunga moroto tutyo so ndio yeye mviri so mali echo malo kuserolinga na masi nyafuna kandi kanao bitawo byenda kuga bisera andika kendeza kwa mimi dedindi nasigasa saluni ngamba bakusomero naba ni saluni yange na awo ntwe mali echo masi nyafo naira mukosi mala kosi na atandika kukola bino kati binaja tende ganti bya ukanika kanike ebyo bena mali ebyo mukisagwa gwangema nafuna mulimo munarubu walizao nakola wa myaka 2 nga musala mulungi aye narubu walize kyasinga kuntolezayo nga nakabanga mu college naso kufuna mulimo bali bakustolinga bujagali bakuba muna twenda abantu 2 abakola masanalazi najanze no muntu ondi yali avire ku university bakuba nti twenze 2 ate twenda bitabanga biwerako bawo oleninze bamba baja kucha kunja kati muna iwe oidiano na certificate advanced certificate ate twenze diploma kuja maiso bakuba nti ida iwe bitabo byo biri ku wansi twe tusaba ogane mwezo ogwo tujja kwiza mu abantu abandi soke olekero no mukisa ba mulimo gona ngali nfune nganja funa milioni 3.5 navwayo naida wakana alira kumala mwezi mulama ngani muno bandira twegwe ngini yali bulama ja mukwano gwange bulali nkolango byo kana kati no ndina kyosobola okola kyendi ndi nkwikirizamu dangu twale ku test yantu ala muna robalize najana asiba compressor abazungu bagisiba yaira mu yafa nasiba compressor yakola bulungi banenda ntubwe ningira mulima aye njire kusa compressor njire mechanics mali kusa compressor bajo kola batinga na masanze ngaidi akati na you monta the compressor nafuna mnaidobalize nakola myaka 2 hata nikafuna banda kumutaga mitalo 8 na jampa ka milioni nda mitalo 8 aye ulokuta kile chantuka kunge bitawe bikaligwa na kandi no tija continue nga bano kino kyemfunye okinsobola kwira ku semero nizokola ebyange. Okay. Haji bulisho okola ndibo nanga kirimu ine mikisa ki wesigeme kuki idine amani go gavaga Katonda nga kugabire mu byokola kitamu ino kitangala ebisere bisinga ngayamba bakobye nti endikiriza nekikulu ate ebisere bisinga wena buluwa mwikiriza no bamwikiriza Katonda akugabirira nze ubona namana nti ndi musiramu
unakola mana ndi musiramu unatandika kwegama Katonda era buli kyenkola nfayo okuboneka nti kipikiza mu idini era nze idini ndienda ino era idini lindi era onokoleka mu guna bwali najja masigide madina nakobaseka nti nkola mu mwenge nga ne ulenze tikaenda kubeera kati mwenge mubi era okola mwenge agagano lakozeki agunweire bisimira kantu mulimo nkozeki ngulese na mulimo naguvaako so idini ndienda ino ndi musada wa Katonda ino mbudibwe ate ndikuba ndine ndikiza nti buli kyenkola Mungu nangabirira sebo ene embozi ya Haji bambi banange Haji ofunye sente aye olina omukisa ife ali woti amawako boti bana Katonda Katonda ninzile naito mwana wa Yesu aye kali Haji tukobere we nawo kusomozebwa kikofunye mu lugendo luno okusomozebwa kwa mirundi mingi bisere bisinga mwaso olugendo nga lwakunoonya okuba bulungi limu ebizibu bingi kuba mukukola idukira ero otuka nga tokasobola kola wenka kukola wona kwanu okola nabo ate okumuntu muna tukole nga tubala mu maiso abantu abasinga bende ebiweerawo wone mbisa kwati muna oide kiri wanti tukuyiya kuboneka nti encho tutyaba tujja okufana kati benze mpaka nkoleki mfulume akwati muna muganda wange wa mukwano gwangida tukole obegesi tubone kye tutukako for example tero ka business mwaso kanogera ku salon muna mu salon muna salon ku mibidi aye tuliye ko 10 tele ko 10 akati be tele ku milange tumpe kwa ne tusonde tutuse ku 5 tubone tutogula machine be nze mpo 10 lwange nje okusoma kwa mfune ebintu bino nti abantu abasinga bende ebintu ebiri short term mukole na ekintu ekyo ya mangu mu wagolole umuko tuguminkirize kwencho abantu abasinga bende ebibonekerawo tugabana akaliwo tujje ene ensobi abano buzibu bwendi kubana mu kukola ko tuwangaliramu abantu abasinga bende ebyamangu okay Haji ofunye sente ngoli mwana muto oli mu myaka nga 30 sedo tidikumena waliwo mbona ebitibwa yo otambula gabona nga ebitibwa bali kuwanga tibya myaka gyo kyendika nsende dodi tidikumena mwe ati mobayo sende ndobona nga tidikumena bakati niwo mugeni omukula ngo oli kubona nga tosanire eri yaba kusingako no of course era omuntu atakati Haji tukwese niwo mugeni omukulu era so abana ngo lusi na bakwese abana nga abantu lusi bakusinga emyaka iwena otoka kubati beni nzane go obana babonte Haji na asana ko mugano mukulu weikiriza mwecho lako baba kikubwoinemo ayi ngolusa abantu bakuba nti ugira ku myaka ngati ni wasana kola ki kuboneka nti baba ngo mugano mukulu ndoza kulu ekyo kyobo kibamukamwako je batu balanga kya makulu noko baza tomanda abantu okundikiriza muzana kanekiririzemu era obukulu bwa Katonda ubona yakati omugano mukutegeza nti kikubama kiba kirungi so weikiriza mukuba oikiza mwecho ekiri mutima gwo bakiva mukamwako so twikiriza mu ekyo ayenga buli muntu twalienze ino abakulu baifwe na babe abakulu buli kimala kuba nti olisi mutaja abantu Haji alime kinusu igama cha film ya kigaita abantu oba kiza abantu wala kizimba abantu so mbe tulingirira byona byo Haji mu bumpimpi omuntu okuba obulungi oyogere kumalirifu oyogere okutya Katonda you know no kuba omuguminkiriza omuntu ali eyoba oli awo yandiyenza okuba kungaiwe biki byomongera ku bino byogeire olugendo lw'okuba obulungi kuva mu mbeera eyo obutakiye nabeeko ekyo omugaso ekisooka twege okuba baguminkiriza ate enensi yetuli mesaadi no yakuboneka nti tukolera wala ate okuba obulungi buli omwana kuba bulungi ekisooka byona byona ngwana bulungi osooka kumana jova wamana ni yoli kujja wamana joyenda okujja ekindi okuba bulungi so kumane kati wano eri agendimo wano woli wona making sure nti buli bali kumpiniwe ba mugaso joli ati bali kumpiniwe onzo butamana nti jundi oyo Yazid ono ndinaye wano lero tulikumbozi yao yo kumana abantu babere bati ayenga ne idoka iri Yazid yakumagana mwe tulibalindi so tutwaliro mukiso kukwa sabatulira ine kwa maana ntubulijjo ali kumpiniwe wa mugaso mugaso gonzo butagumana mukaserako ayibo guminkiriza wada kugutegera mu maisa okuba bulungi twege gukola awalala buzibu tulemese busoga bisonga ndi ya saving twege okusavinga no kuwa cent value tuwe capital value no bano lukumi mango lukumi no ndikuno ne kulu yako ekigwire kungulu wacho
nabulona ali olukumi noswika mu capital noswika mu magoba noja monani mu capital sente batokaji were bali okuba bulungi kiminenga okusavinga kitono kyolina boneka otukira kukirubirira settinga golo joli kondo okujja amano nti mbemba enkoze 13 ni capital diwe respect mano ikikumi kyofunye ebisatu byofunye ku 13 ni kyobo okosese ku ato savingeko oda kuba bulungi. Okay, Hajji nga tukomenkereza olobwire ndikubona amasimu gali kulira zani kwenda okola emirimu gyo bambi nendo tukobere ku nkubwa ine ebisera bingi era oli kumanikwa ino mu ngeri y'okuyamba abantu oirukira ina abantu abali mu buzibu waliwo yembwe ina ku wa boda gali efuire wamuwe emitwalo gibaira 10 gy'okutereza gali mbwene ko kugabira abantu ebibine ebyendawulo wabe ku sente waga abantu abakutokera nga bayenda obuyambi ne wunino Hajji tibuli mugaiga ina sente nti adigaba tuwena bagiga bangi ene busoga neiganga yentero okuwangalira ngate wakomye okufuna sente wakomye okweyongera okuba omukenge iwo mutima guno lwaki ogaba ino lwaki oyamba ino Hajji ebisere bisinga abantu bali ni sente na basinga okumana sente ate abantu bali ni sente na by the value ye sente kuba benda kudye kumira kuba wakuma kuba ni sente era wanakuma kuba ne kanti yongera okujja kututumuka ayenze ndine kinsomo za mutima nze nganze nabwa wala nayambibwa abantu gano timani gange mani ga abantu okutuka wendi mbise mikono da abantu mbitirivu so nendangereza okuboneka ndi kuba eya namba olisi yafa olisi tsakumwetukiriza zenna bwemba nigwe namba mbande kusasula so namba abantu nganda kutukiriza zenna okuyamba kona yambibwa abantu ebisere bisinga nti wabani sente ngoli maidini nifato kuba nti meme gabagaba enegejanga so nabulo gaba ifoto ikiza kayimo ngo akwiriza nabulo male bizibu by'abantu ni katonda da kumale bizibu byo so tugaba kuba tulina okugaba sente mwedikolaki mwediva nabulo gaba katonda na da kuwa ne kindi ngaba kutukiza ufunanza kubana kazi na nayambwa abantu nokwiriza abantu esente. Okay. Yes. So mumbera yobaire mweno yo lugendo lwo wirenga lukajja mu maiso okali mwana muto so far ticho solo kunko tijja kwerabira kino kyantuka kumbula mu bwange tijja kukyerabira bintu bingi ngaba nkobye ni kisoka tijja kwerabira embera gina bitamu nali musada muna kumulungi wewawe sadi ndi kunoli kumenkumye ibiri ensoma yange tebaire nunje era nsaba ine Mungu asobolese omwana wange tebeta mwasi mbere yo kusoma tebeta mbya gina bitamu kuba naye ndaino okusoma sadi naliberenga ninze omukwabo abamani mbyo musaidi ekitumo musaidi yo kusoma ayete asobola kutuka eyo aye still niwe nabita tie kubagiza kuba alhamdulillah musamano ya sente zati nzali obubya ino aye mbya gina bitamu yali mbino kyensa bantu at least omuntu yena na amplidiza tufeino kukolanga tuboneka nti mu family daifo bana betulina tubakolere bano batabeta mumbera embera Uganda butuli kujja eri kongera kukaluba tuwe sente value era tumanenti na bulo banaka sente kwa koko ina mungalo nekikulumbya na byona tuboneke ntuyamba na bulo yamba katonda akwiriza so ngoto kwe kyokuyamba Hajji sai no kuza business ga agenda bulo so foko saba kusinga bameka abakola mu nimiro mu maduka bichi balinga bameka oli kuwe mirimo kati nze Hajji ojasi ndi musada wa bya bulimi mpa abantu bangi mirimo bantu bangi mbawa mirimo mu meretia ili obempe mirimo directly nti webo boide wange nenkuwandika ne kwandika to office mukozi wa company mbankwere mulimo iyo boide wange no gule ekyuma noja no setting ekyuma mu kifo no funa abantu ngama 20 abali kufuna because of what I ekyuma yebo namba amba waire mirimo so abantu bempa ile mirimo ganda babitirivu ndi wanduzi nebyuma benasa palenga bitirivu yotukani ko sete wagana ko abantu ngama 300 ubali kweza kuchima kera ndi muyoma 300 so mvire yo ni program ne kandi yamba abantu ngamba abantu emirimo babitirivu era ansaba ino ndi Mungu ansobola sinongere okuwa abantu emirimo bambyo ni Hajji Swaibu Ojasi nga twaira kumbozio Hajji nga tukomenkereza wenawo ndibona ngo kali muvuka muto era mukogera no laganga oli ambisha sino no ebiri byo kalina bingi mberi ya tukubikize ko kutolengeze ku bulyawo kicho ndo kuba nze mbona awunga Mungu chako ine ekyo kimala kasente buli mulaenda kufuna kasente inako
no kyoyenda kyolya ki mululuba ki esebo nze bisere bisinga mutima gwangu nkoba nti nka ina bingi ebyokukola bitya nenda ino okuboneka nti zena mbeku omukwabo abasobola okwemerera nga bemereza obusoga mukuwa abantu mirimo nenda ino okuboneka nti nsetinga ekintu omulimo kyajeso kwendiminkirizamu nti Hajj Ojasi ni mwene kutandika initiative eno kuboneka nti eri kugasa abantu abasinga bungi kuba ngasibwa abantu abajirete banamba nenda ate n'ekindi okuva inyuma eyo nali na musada ayende no byobukulembeze ayi bakuba ndwise mbera jobo otambuliramu otoka akubati bino biriya biri kutambula ayi front abwe ndati bunsoboza kuboneka nti mpalampa bino nibiri nawulira kuku waliwo natambula kuku group kuba nabantu bojango oyamba nga bali kwogera singa idie mutima gwali nago singa idie obo oli awo natuyamba natushikirira no alina omutima abantu bayogera bano osobola okuvayo ku nti wakoba wajja nabyo abakusaba oide mu byobufuzi oba oli awo ebyobufuzi era bisere bisinga bintu byakolera abantu buno buweereza ebyobufuzi era kiba kirungi ino abantu babikubonamu akwati gundi okolera abantu nze tienda kola abantu lwakuba nda byabufuzi abatenda kola abantu ngande bire bino byenkola mbikola kuba tiri mukulembeze tiri kindi muntu wa wansi mfana nkola bintu byamba muntu wa wansi ayo babona nti Hajj Ojasi so kumengera kumelevating abendi bakola bisinga obungi wase byatabe kwazi nali muna Uganda ate we myaka 18 ate atukana ate byetagiza inside ere video aye esanga dino zenkola bintu byange ngembere mbikola kuyamba muntu wa wansi babona nti kisana alhamdulillah batu bachiwenda sidwinze ndiwo ndakuba ono muntu akuba ndi musada wa wansi mfayo kubona ngadi nkola bintu byamba muntu yena era nsaba Mungu asobose nte project donando ngasobola kuyamba muntu yena abantu bawansi bajjo kadi muna awa Hajj Ojasi nakola ekyo kyone yakitandikiriza nenda ino kulekwa gobeto mujiji nti kino kiriwo lwakubana yakitandikiriza nicho ngani kyo niminkiriza mne kaduna da kusimba kubo yambye banji okay bambe toyanza tijja kuswikano kodinga Hajj eriyo akataleka kalu kwenda okuba abantu babali eyo abakwidi nababetu bakwidi Hajj Ojasi kyesobola okuba abantu mwena nti bana tufeyo ino okuboneka nti tufollowinga basada bano waliwo media eriwo eida kuboneka nti osomesa abantu Hajj Ojasi tino musada wa amani ino ayasobola kubamu ekigambo gona kusobola olise okukiwulirisa kyasobola okuzimba kyakwongerayo nicho nga kibamulingirire tuboneke nti twira walala nga tulowooza kumbe asobola kutwiza walala obwega kino busingo bulungi abasoga tune ekizibu kyala ne wife nti tulingiranga ni takujoka abantu kanka kiraka ife Uganda getu tusemu yakola walala kola wala ni bayino boneke ntusobola kuzimba Uganda nga mwana mujja kujja niminkirizamu muntu yena ali kumpiniwe mbone mu kyo mugaso era boneka ndogemaga ntusobola okutambula mbasaba nga mbegayira tuyire wala tuboneke tukola Uganda tukola busoga mwebali computer sigari nga zomuganda Hajj SWAIBU OJASI muntu wa wansi the person of ground the person of the soil okay the common man okay kale bambioni Hajj ngayogera kuko nife abakali kusubscribe please go ahead and subscribe yogere mu kwa account kalala ati abasoga tumala kubabe nentege bichi tutwenda ino kugama kubana ife ate nga ebintu bya walala byakulwanisa tubone nga tufunako keji so nkibone kirungi at the same time tuwene liyo bana ife abandi aginze yo munange yali aziza mulimo musoga munange nategera wali omulimo nga bamukuba ku mulimo ata ini family ali kusikina naje na muri oli yankwisimu ati mfunira omuntu ku mulimo guno yawanze naje na mukoba tiyakuba na application account gumu woyo busaga na funa sente ningi yenkola haya una kunja ate kabiri inga alikwenda bagobenze alikwenda bagobenza ate yamutwala so anandibere yandimbo ine nga baba we nali nsiki ne family yanga tusiki niyo yankola ki so twenda bana Haji kitufu wayinga twenda bana ife basaga bana ife mwena bebagemako mwena kabiri kai tego kwendezagania wallahi muno wakati yo ni grena ali kusambya
so mwena bali mukola ko so twetereze mu kubambe twetereze bambe tujja kuswika wano nga wenkobye amva kwogera mu kuni Hajji ono era tukaja mu maiso n'okuleeta abantu nga bano okwogera ku bulamu bwe batukobera ku success stories mbe ndeza stories naddala abantu abayenda obuyambi biki neda nakyusakyusamu nayitako kuni bano bambi bona abaavuere mu mbeera embi busayo no Katonda yabagemaku baliko ku bulungi batukobere bakola batya oba oli awo tomana nze niwe tusobola okukopera kuono twabanga tweyamba okukyusa ku bulamu bwaiwe ku bulamu bwaife ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Yeah.